Got a void that needs filling and some time to kill. Why don't you meet me at Kigoba and I'll cover the bill? Cause you know I'm good at spending money I don't have. And if I once throw me olive branches I don't grab. Vide. Jeba to spray bajker je neko ja. A neko ja. A neko ja. Pozdrav ljudi, ja sam Tic i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovo je 4. epizoda. 4. epizoda na našem kanalu, sam da pozdravimo dečke. Ništa momci, polako i sretno. Bog. Da. Kao što rekao, pozdrav ljudi, ja sam Fici i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ovo je 4. epizoda. Nismo se čuli neko vrijeme, nije me bilo prošli tjedan. Postoji razlog zašto je to tako. Došao je brat u posjetu, kako je sad ova korona i sve to. Došao je malo kući da posjeti nas ovdje u našem kraju. Inače živi na drugom kraju države i ne vidimo se toliko često. Isto vozi motore, evo došao je malo u posjetu, tako da nisam htio. Vozili smo se svaki dan u Bastićevom tu negdje i video kako je to izgledalo. Svaki dan smo se vozili, bili smo i na nekom malom kakti putovanju. Međutim nisam ništa ekstra puno snimao, nisam ništa pričao iz dva razloga. Prvi je što kad se vozim u grupi sa 2, 3, 4 ljudi, nekako se ne mogu baš koncentrirati na to što drugi rade. Ne mogu se koncentrirati na to što drugi rade, što ja radim i pričati u isto vrijeme. Nekako sam pokušao, jesam, ali mi to ne ide baš. A pošto nisam onako nešto ekstra preiskusan vozač, nisam htio riskirati. Jednostavno kad sam vidio da ne ide, ugasio sam kameru, to jest snimao sam ovako nešto što smo se mi vozili, zabavali, ali nisam ništa pričao. I to je razlog zašto nismo imali epizodu prošli tjedan. A sad kako je brat otišao nazad, jer tamo je i familija i žena i sve to. Kako je on otišao nazad, tako ćemo i ovaj tjedan imati epizode redovne. A u današnjoj epizodi pričat ću što me par ljudi pitalo što ti to kad usporavaš radiš sa gasom, nešto to sve onako lijepo čuje, lijepo izgleda, što je to? Pa ću najispričati što je to, mada vjerujem da većina ekipe koja vozi motora, koji ko gleda od vas koji voze motore, to zna. To što radim zove se rev match. Rev match vam je pa jednostavno jedan od načina kako usporiti motor, odnosno kako se zaustaviti. Ne možete se 100% zaustaviti, ali možete usporiti kad trebate usporiti. I sad, rev match i kočenje s motorom ide ruku pod ruku, to je jedno se veže na drugo. Mene su ljudi pitali šta je ovo. To vam je rev match i to vam je kočenje motorom. Sad kakve veze ima rev match i kočenje motorom? Pa ćemo poslije toga ispričati kako vi možete isto napraviti rev match, to jest kako ga možete naučiti raditi i koristiti. Jel? Ovako, kočenje motorom vam je praktično iz par razloga. Prva stvar, ne trošite pakne, ne trošite kočnice. Znam puno ljudi koji koče isključivo kočnicama, to nije to loša praksa, ali ja sam nekako još od doba prije motora, prije što sam kupio motor, kad sam vozio auto, nekako sam se uvijek učio kočiti motorom i to sam jednostavno prenesao ovdje. Benefiti su
Pa gledajte, kad kočite kočnicom, prvo i osnovno kao što sam rekao, trošite pakne, trošite pakne, trošite kočnice, diskove, jednostavno vam, šta znam, može biti, a recimo opasno. Ako kočite prednjom kočnicom, naletite recimo na šoder, puno vam je sigurnije motorom kočiti, to je s mašinom, nego kočnicom, zato što ako nabodete jako prednju kočnicu, može vam prednji kotač izgubiti trakciju i možete jednostavno past. Ako je cesta malo vlažnija, opet možete malo jače nabosti kočnicu i past. Sad ne znači da ako kočite motorom da ne možete past, naravno da možete. Jer ako prenaglo pustite kvačilo, ako na kraju krajeva ne napravite rev meć, može vam zadnji kotač izgubiti trakciju i opet možete past. Kad god okrenete s motora možete past. Da, kao što rekoh, ja sam od početka u autu sam još kočio s motorom, to se jednostavno preneso i na motor, s mašinom odnosno, i to se jednostavno preneso i na motor i od tada tako kočim. Sad, kočenje motorom i rev meć, naravno linkani su, utiču jedno na drugo, to jest ne utiču jedno na drugo, nego jednostavno rev meć vam je isto kočenje motorom, jedino što izravnate brzinu koju motor recimo radi, ne znam kako da vam objasnim, izravnate brzinu koju motor radi i brzinu kojom se vi krećete i onda motor ne doživi neki takozvani šok i ono cuganje koje dobijete kad kočite s mašinom bez rev meća, odnosno kad spuštate brzinu. Jednostavno vam je sa rev mećom to sve onako puno ljepše, znači kad spustite brzinu evo s motorom, kad spustite u nižu bez rev meća, osjetit ćete prvo zvuk je malo drugačiji, točno osjetite da s motoru to i ne sviđa. Druga stvar je što jednostavno nema tog cuganja kojeg ima kad spuštate brzinu bez rev meća. Dakle, kao što rekao, kako spustite brzinu bez rev meća, spustit ćete brzinu i čujete taj zvuk na motoru. Nije nešto što je motoru najljepše, ali kad rev mećate, kad napravite rev meć, kad spustite, to jest kad dignete obrte, kad uskladite obrtaje i brzinu kojom se krećete u nižoj brzini, motoru je to sve puno više onako smooth i puno je em ljepše zvuči, em je bolje. Sad kako ćete napraviti rev meć? Rev meć ćete napraviti isto kao da spuštate normalno brzinu dolje, dakle kad spuštate brzinu niže, proces vam je da stisnete kvačilo, spustite brzinu i pustite lagano kvačilo i to vam je to, brzina vam je dole. Sad, ako hoćete napraviti rev meć, ista vam je procedura, jedino što ćete još dodati uz to sve je da blipate da malo date gasa, da ga blipate, znači da ga dignete malo. Sad proces vam je idući, trebate stisnuti kvačilo, spustiti brzinu, dodati malo gasa i pustiti kvačilo, ali malo je teže kad pričate o tome i kad to jednostavno napravite. Nećete iz prve odmah uspjeti ali s vremenom kad budete vježbali, kad upoznate malo svoj motor, bit će vam lakše. Dakle, proces vam je stisnete kvačilo, spustite brzinu, date gas i pustite kvačilo. Od prilike. Kao što rekao, morat ćete malo bolje upoznati svoj motor da bi to mogli ovako napraviti više da to zvuči onako skladno, nekako ko harmonija, ne znam kako da vam objasnim, ali to je to. Dakle, kvačilo, brzina dole, malo gas i pustiti kvačilo. I kad uspijete ubost da vam rev meć paše sa brzinom kojom se, to jest da vam brzina okreta meća sa brzinom u kojoj se nalazite i brzinom kojom se krećete, dobit ćete ovako neki zvuk. To bi vam otprilike bilo to. To vam je bio rev meć, to je to što radim sa motorom, što ga blipam, dići. Evo, to vam bio taj rev meć. Sad kada koristite rev meć, pa ja ga uglavnom koristim uvijek kad
kad sam pred zavojem, kad hoću spustiti, kad hoću usporiti rev mećam, ne znam, kad je auto ispred mene, a da ne izleti, nego da ga vidim, ko recimo sad onaj, i ako nisam u prilici da ga preteknem, jednostavno spustim brzinu i usput rev mećam. I to bi vam bilo to bi vam bio video o rev meću, što je to rev meć, zašto ga koristim, što je to što ja radim sa ručicom, to vam je bio odgovor. Pokušajte svakako, ne možete šta izgubiti, naravno za rev meć imate danas i tehnologija puno otišla naprijed, tako da imate i one automatske pizdarije da vam rev meć radi, dakle downshifter, upshifter, možete si to ugraditi, ali evo moj prijedlog prije toga, naučite kako se ovako fizički radi, a onda jednostavno ugraditi, najlakše ugraditi, treba znati ovako napraviti, to je moje mišljenje neko. I to bi vam bilo to, možete me zapratiti na Instagramu FitsMoto, tamo izbacujemo češće onako slike i to od motora, neki behind the scenes, ne toliko često jer nas još uvijek nema toliko puno, ali bit će toga sve više i više. I to vam je to, ja ću vas pozdraviti, zaželim vam ugodan ostatak dana, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ako vam se sviđa to što mi ovdje radimo, lajkajte, šerajte, subscribeajte se, podijelite svojim prijateljima, može se i njima svidjeti pa će nas biti s nekim vremenom možda malo i više. I to je bilo to, ljudi. Mi se vidimo u sljedećem videu. Bok!